یک خالص کس پوگ مینور تن رسیگی خوب جانورا مخد دل بر تن رسیگی نک زما د یارا د مخرڑا پنور بنشوا بیا دنور رڑا بچر تن رسیگی د یوسف علیہ السلام حسن نظار شمعے خو احمد نبی سرور تن رسیگی پس خاک دا عثمان غنی نامدا خسوک پا عدل کی عمر تن رسیگی دا محبوب دا کاکا زوی دی زمی حمدی شان کی زکسوک حیدر تن رسیگی دا جانان دا صحبتون دا خاطرہ ټول نیکان صدیق اکبر تن رسیگی یا دا جانان دا صحبتون دا خاطرہ ټول نیکان صدیق اکبر تن رسیگی جن کی ډیر مازی گرمی دلی دلی خلقا خو مدینی ستا مازی گرتن رسیگی یا جون کی ډیر مازی گرمی دلی دلی خو مدینی ستا مازی گرتن رسیگی نو دغم جنا محمد زمانا شیر خوشبوئی دا او دبن پوزی سڑی سرتن رسیگی دا شیطان دا دی بچی نظان ساتا زمارور قادیانی نظان ساتا در توایما ددوں کو پرب پجال کی گیر دن کی ددی سپی نظان ساتا یا در توایم ددوں کو پرب پجال کی گیر دن کی ددی سپی نظان ساتا اسلام پجامہ کی شیطانان دی د شیطان د دی بچی نظان ساتا او د اسلام پجامہ کی شیطانان دی د شیطان د دی بچی نظان ساتا نو ملنگ جانا پمرے شبر لغلی سوچی وائی دا نبی نظان ساتا او ملنگ جانا پمرے شبر لغلی او سوچی وائی دا نبی نظان ساتا چیئے گویا جبا احد احد بینا سرادا خزم امین محمد رسول اللہ سرادا خزم امین محمد رسول اللہ سرادا رز پا قیامت کے چی احمد نبی زیبا اوینے دران بہی رشی لیلا چی مصطفیٰ اوینے یو رز پا قیامت کے چی احمد نبی زیبا اوینے دران بہی رشی لیلا چی مصطفیٰ اوینے شبستو مانا چی زمامینا دا چا سرادا شبستو مانا چی زمامینا دا چا سرادا خزمامینا محمد رسول اللہ سرادا خزمامینا محمد رسول اللہ